Kama watu wanakuahidi kwamba wanakupa fedha, vitu, kazi ama fursa, alafu kila mara hawatimizi, usikasirike. Sio kwamba una roho ya kukataliwa, lakini kuna kitu unapaswa kufanya. Ngoja nikuonyeshe. Chukua Biblia yako na notebook nikuelekeze. Utakwenda kufungua Luka 11. Tutakusoma mstari wa 5, wa 6, wa 7 mpaka wa 8. Yesu anatupa story ya kwamba kuna mtu ana mgeni wake, anaenda kuomba chakula kwa rafiki yake. Rafiki yake anamwambia kwamba ni usiku na yeye amelala, mlango umekwisha kufunga. Mikate ipo, alichokuwa anakiomba rafiki yake kipo, lakini sababu kubwa ni mlango umefungwa. Ukaribu wako wewe na watu, katikati kunakuwa na mlango. Ili watu waweze kukupa vitu, lazima milango yako iweze kuwa wazi. Sasa wewe unachopaswa kumuomba Mungu kama unapitia hali ni kufungua Isaya 60:11 na unakwenda kumwambia Mungu hivi: kwa jina la Yesu, roho yoyote ambayo inazuia vitu visiingie kwenye malango yangu, hiyo roho naiamuru itoke kwenye malango yangu, na ninatangaza kwa jina la Yesu, milango yangu ya fedha, milango yangu ya fursa, milango yangu kupokea kazi, milango ya kupokea mahusiano bora iko wazi daima na wala haitafungwa, ili watu wapate kuniletea fursa, watu wapate kuniletea fedha, watu wapate kuniletea kazi. Na nikuhakikishie tu, utakapokuwa consistently unaomba hiyo sala ya milango yako kuwa wazi, vitu vitaanza kuja, na wala watu hawatakuwa wanakuahidi bure. Sio roho ya kukataliwa, ila ni milango imefungwa.